I pozdrav smo ljudi, dobrodošli na novi klip. Danas ćemo igrati FIFA 15 Ultimate Team. Kao što možete da vidite, prodao sam cijeli tim engleski i dobio sam 22.971. Zapravo nisam sve igrače prodao. Kao što možete da vidite, imam još 13 igrača. Evo ga, sad si ovaj prodao. Znači imamo 37.000 coinca, 221. Tako da to je super. Evo vidite koji još igrači ima na transfer listi, to je super. Ok, možemo da idemo na jedan pack opening. Znači, idemo, otvarat ćemo ove packove od 7.500. Ok, dobio sam ovaj grb zlatni, tako da to je super. Ovo ćemo ostalo staviti tim. Šute vidi! A da, evo ga, po drugi put dobijam. Peku, ništa. Sigurno u klub. Šta je s tobom, čovječe? 646 coinca. A brate, bolje je samo ono quick sell. Ovoga možda mogu i prodat za neke pare. Ok, Lucas Vazquez. Iz Real Madrida. Ništa bukvalno. Ovo moram quick sellat, a? Tako, ajmo. Ok, ništa, stavit ćemo ovu klub, pa ću poslije staviti na transfer listu. Brate, kako smo sve pare potrošili, znači za sekundu sam potrošio 37.000 coinca. I nikoga nisam dobio, bukvalno nikoga. Ko su ovi igrači, neki golmani, left mid? Šta je ovo, ne mogu više nijedan pack otvorit. Jarane. Koje sranje packovi je. Da šute i sada ću vas. Smanj tu. Ok, da vidimo. Ovoga ćemo staviti na transfer. I tebe ću staviti na transfer. I tebe. Ove ću quick sellat. Quick sell, sve quick sell. Nadi da ću dobiti 7.500 coinca. Neću, dobio sam 4.655 coinca. Tako da bukvalno cijeli tim sam prodao. Evo ovoga sam isto tak dobio i ne znam, ovaj je dobar igrač, znači 83 rejtovan, znači bukvalno ko Falcao. Jonas Honas, kak se već čita. Ali ništa, eto. Bukvalno sranje smo dobili od igrača. Da vidim koliko ovaj košta. Oh my god, košta 8.000, ovaj 6, 3.000, 1.500, 3.500, 3.500 košta. Tako da prodat ćemo ga za 3.500. Tako, da im tebe. What the hell, lik ima hero kartu. 2800. Čekaj, 350 hero kart. Coinca hero kart, 8.000. Stavit ću ga na 2.800. Vidjeli koji su mi igrači tamo. Da ljudi prodaje mi pajeta, naravno, pošto što se radi, moram sve igrače da prodam, eto.
Ovaj 2000, dakle 2000. Sve po 2000. Tako da stavit ćemo ga na 2000, ako se prodam, znači ako ga isprve ne prodam, znači odmah ću ga pisala, tako da. Eto ga, to je to. Eto ga, sve smo igrače stavili, znači pekovi, ovi su sranje, bukvalno dobio sam jednu onog Team of the Year-a, Team of the Season-a. Bukvalno prodao sam ga za 9150 konica, to je pixelao sam ga, zato što bukvalno ne mogu da ga prodam. Eto. I ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidio, ako jeste ostavite like i obavezno subscribeujte se na kanal. I posjetite kanal BT Gaming koji je isto moj kanal, tu ću snimati igrice i ovo je samo naprimjer da vam samo kažem za taj kanal. I ovo je uspio da vam se iskupim zato što nisam snimao 2 dana, evo 2 klipa još danas. Vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!